Siphinde sinamukele ehlelweni sonibukela iNetbank Business Watch kulesikhathi lesingena kusonyalo sitawuxoxisana nalabo baqhamuka eNetbank. Sifuna ukubuka nje na indzaba lenkulu lesibona indzaba mlonyeni. Indzaba ke lena leteka indzaba yagesi. Siyambona gesi wonke umbuso ovumelana ngaphimbolinye ukuthi nangemambala gesi sewudulile. Ungaduli nje kuphela sekunetinhlelo lesetikhona letibitwa ngabo load management nabo load planning. Nanato letifike etamkhatsata umuntu lohlala endlini. Sendlule kuleto sibona kuhamba kwagesi bese kuba frequent ukhanze ukuthi nanako kubangwa kuhusha noma timotsite letikhona tesimo selitulu. Kodwa ke kungathi lo muhla Netbank uta nelikhambi tsite lota ulithokotela ungumbukeli usekhaya. Funa ke ulalelisise na ukhona ukubona ukuthi ungashakutela kanjani ukuthi ube ngekucala kulithola lolu sito lolu sitawuchazelwa ke kabanti ngumdabula Dlamini non sales team leader lapha ehlangothini lwetekuthengisa kaNetbank. So vele sestudio asimamukele umlangeni sikuvusele Nkosi kwamukele ehlelweni. Siyabonga Mnguni, sibonga ukutholela ithuba lelifana lethi sithandza kuvusela nebabukeli ekhaya bakangwane. Nkosi, indzaba yethu sonke futhi ngicabanga ukuthi noma ngawuhambe ngekhumbi nawuhambe ngekhumbi lolo suku lolo nawuhamba ngetinyawo noma udlala ibhola usemajiteni amajita asho kanjalo usemalawini noma ngabe kuphi indzaba yini cishe wonke umuntu ungathi nje unekukhathatheka ngekudula kwentengo yagesi. Kungasiko lokudula kwagesi kuphela labo load management nabo ngathi abantu bayakhala ngabone kuhamba kwagesi malihusha kodwa kungathi khalo siphathele kona Dr. Ujabulisa umbukele. Kuliqiniso Mnguni ukuthi sonke sikhathathekile ngetindzaba tagesi nekokuthi ke singeNetbank sinetinsita tesiphethe ukuthi eMaswati ekhaya angavela ekhabo Netbank asitakale kunelihlelo lesinalo lelihambisana nabo solar financing. Ingabe Nkosi usayivuma nje lendzaba ukuthi iliqiniso vele uma sibuka emuva indzaba yabo solar beyingazuthi ibuzzword iligama nje lethi nawulisho vele hayi iligama lelimnanzi kodwa ningiNetbank lamuhla nifika ngayo nithi isolar solution. Ingabe nisho ukuthini nithi isolution kumnikati wendlu nakumnikati webusiness? Uteka yona Mnguni ngayitolo bese kubuka ngathi into lekhashane nathi indzaba yabo solar kepha ngenxa yokuchinja kwesimo sempilo nokuthi ngalendlela esibuke ngayo ngayitolo bomakhelwane besibona kuhamba bogezi kepha nyalo sengithi lesikubonako lokho kwendeka la kithi onke malanga. Netbank ke uletha lo solar ngoba sowubonakele solar ukuthi unelikhambi lelithite unelichaza lelithite langadlala etimpilweni tethu sisemakhaya noma sinemabhizinisi. Uma sibuka nje engcenye sibuka umnikati welikhaya sibuka umnikati webusiness sithi ke solar likhambi. Engabe ngutiphi leto tinsala tikhanza umnikati welikhaya nomnikati webusiness ahlangabetana nato letenta ukuthi nangemambala kufuna isukumele na isolar utawusitakala kutiphi nje tinhlangothi? Ngiyabonga Mnguni uteka yona ukuthi singeMaswati sinemabhizinisi sinemakhaya kulamalanga kunesimo lesisibonako lesihlukile njalo ngesikhathi lethi site bogezi bayahamba bayanyamalala sikhuluma nje simindeni sinebantwana bayafundza nathi siyadla ngawo onke emalanga ukuthi ngako ukuthi nasiphuma emsebentini ukhanze ukuthi nekudla sekulungile ekhaya. Uma ngabe sikunalesimo lesibhekana naso nyalo sagezi sekuthi uyacisha uyabhanyada uyacisha uyawukhanze ukuthi nebantwana nema-assignment abasakhona kuwenda ngesikhathi ngoba gezi sohambile ekhaya. Sinako ke thine ukuthi uma ngabe sesikufakele lesola noma sowudile ekhabo Netbank sakuhlangabethe ukuthi ube nesola nemabhizinisi Mnguni anayo insayeya noma anako ukuthi ayathika beteka asesithi ungumpheki uyapheka uvala esitolo sakho ngetikhathi tasentsambama entsambama abogezi bayabonakala bayahamba uma ngabe ke sowufakele likhambi lesola aneke utikhanze unesimbo sokuthi gesi sohambile nebathengi sebayahlukupheteka kanjalo nasekhaya neke kube nesimo ukuthi bantwana abasakhona ukufuthumeta kudla bakudle ngesikhathi nekokuthi ama-assignment abasakhona kuwenda sekufuneka bawende ebusuku sekumnyama kakhulu kanti bantwana kufuneka basheshe bayophumula ngoba kusasa bavukele esikoleni.
Bokose siteka indzaba ye-solar solution lesiniketwa nguNedbank eSwatini naMdabula Dlamini long sales team leader lapha ehlangothini lwetekuthengisa. Uvete indzaba ke lematima kakhulu uyiletha ekhaya uyiletha kuwe lendzaba yokuthi usheshe utibone leto tinsayalo ubhekana nato cishe ngemihla yonke ngendzaba yekunyuka kwentengo yagesi nangekuhamba kwagesi ngalendlela sehamba ngayo khanze uthanjiswa ngumoya noma sawungene kunaluhlelo lwabo load management. Uyativeta ke tibonelo letifana ukuthi uma usekhaya kubita ukuthi kudliwe la khaya kufuna kuphekwe ngagesi nangabe kuphekwa ngagesi kungaphekwa kuphela nangabe lokudla kumakhata kungenela ichwa lapha efridge nayo le fridge lesebenzisa gesi kufuna usina ukukhokha ukufuthumete ku microwave ngagesi. Uvete indzaba yokuthi unebantwana laba esikoleni nabavuka kufuna ukuthi noma bangavuki nje ba ayine impahla tabo kufuna ba ayine ngagesi bakhona ukubhala ama assignment kukhanya babe comfortable. Akungathi ke kuyacisha ningasakhona ukudla noma basakhona ikayina akahlale nje gesi akhona ngana isolar solution labanayo. Uphinze ke uteka nendzaba yokuthi amabhizinisi akhona lavala sekuhwalele atawudzinga lo gesi lo ukuthi umna aphuma emsebenzini sekuhwalele akhona nje kuhamba kahle la sitolo angesabi ukuthi sekuhwalele sekumnyama utawetshelwa tinfo takhe. Inkulumo yethu ke solichubeka naye Mdabula. Engabe Nkosi sisayiteka indzaba ye finance solution kunendzaba lematima ke ukuthi abantu labaningi nabacabanga leligama lelithi solar bali correlate noma bali equator naligama lelithi expensive. Shothi nje isolar itolo bese yathi ke ukuthi yinfo ledulile vele etigwili kuphela. Engabe Nedbank ufika kanjani lapho abelikhambe ekuthenini isolar ayibe yamuntu wonke lona elisifiso sokuthabe nayo? Ngiyabonga umngoni kuliciniso lokuveta ukuthi ngayitolo bese sina sibuka isola siyibuke njengento ledulile silwane lesimatima lesikhona ukuthi sithengwe abantu laba netimali. Kepha ke singinedbank sibonile ukuthi kunechaza lelisithe lelifuna selidlale etimpilweni temaswati. Ingako namuhla sisho ukuthi noma kubukeka ukuthi ngathi kudurile sivela eNedbank ngoba sinetinsita sinetinhlelo letilungela ukuthi uma ngabe umuntu sekafikile athi ufisa kuba nesola siyakhona kubona ukuthi angasitakala kanjani esigabeni sokuthi simbukele ukuthi angakhanzakali ukuthi likhukhu lakhe liyabhobozeka ekugcineni. Kukhulu lokho emveni losekhaya ngoba sisaphila nje kuliciniso ukuthi maholo akalingani. Kodwa ke cishe tinsale sibhekana nato especially let basic letifaka bogesi letifaka naletinye nje tindzaba temanti lokwanaloko abo shelter licishe leto sinato tonke leto tinsaya. So ngani sinombukele ekhaya kuyamfokodisa Nkosi na umniketa lo tfo logcina ukuthi Nedbank ama solutions eno are tailored for each and every person. Noma ngingafika mina ngitibeke lapha kunabo ba minimum wage nako ukuthi cha siyalibuka lelo khikhi lakho sibuke ukuthi sithatha kanganani kuwe nangabe monthly installment. Ngani lokho kuyamsitha kakhulu umbukeli but ngifuna ukuva ukuthi kuyo le financing model le ye solar solution kungathi niyaticatsha ngokuthi ihlukile than traditional financing model nisebenza igaba yokuthi i-flexible. Ngabe nichaza kuthini lapho Nkosi? Siyabonga mngoni kunika lelithuba ukuthi singachaza ngaleli hlangothi lelo. Nasikhuluma ukuthi kune flexibility ekhabo Nedbank siyakholelwa ukuthi emaswati nema client nawo aNedbank nalaba ngasiwe ama client eNedbank siyaba khutsata ukuthi bangavele ekhabo Nedbank ngoba letinsita lesikhuluma ngato singabekisa nje mngoni ukuthi nawu liswati noma ungumuntu osebenta uyukhanze ukuthi uba nentshisekelo yokuthi ufuna ukurenovate umuntu wakho. Sithi sina singinedbank faka le solar la kule renovation yakho ute ekhabo Nedbank sikubukele ukuthi yini lesingakusita ngakho keja sinezingolelwa ukuthi na ufikile ekhabo Nedbank sidaba nayo indlela yokuthi sikusita kanjani. Ni phinze niveta indzaba le it was interesting nangubuka lokho ngikufunza phasi Nkosi ngoba niteka indzaba ukuthi kule nibita nge-home loan. You have a solution lebitwa nge-home loan kaNedbank but niphinze niveta ukuthi le solar unga-incorporate ngala ka-home loan. Lengibese ngiba nembuto ukuthi engabe lokuthi ngi-incorporate ngoba ngiyakubona ukuthi nako kuyangena ku-flexibility ukuthi kufuna nomvulo oyi-new home owner noma umvulo osanalo likhaya naye lothe ncenisa afuna ukuthatha i-home loan achubeke naleminye imisebenzi ekhaya lakhe ku-flexible kuyangena yini kulolo hlangothi lolo? Ngiyabonga mngoni inkulumo lehlelo loyibutako
indzaba yaka home loan ngiyona mbamba le ngakusita kahle hle ukuthi ikubambise kulelichaza lesikhuluma ngalo la Sola. Sithi noma ngabe sowunayo le home loan vela eCarbonet Bank sitokubalela sibone ukuthi ungayithola kanjani isola. Lona ke lo safisa kuba nelikhaya sithi na senda le home loan application sivele sifake ekhathi lokuthi sidakufakela nale sola. Lokusho ukuthi lelikhambi lethu line kokuthi ngoba vele kunelikhaya and letingcinamba lesihlangabetana nato singemaswati disiphethe sonke. Siyakhutsata ke ukuthi emaswati nangabe asayibonile le solution lesikhuluma ngayo ukuthi angavele eCarbonet Bank likhona likhambi lesitawuphuma nalo. Asisho ukuthi ke likhambi ngase ukuthi liphathelana lokuthi ihome loan noma kungasasiyo le home loan but sinayo indlela yokuthi singakwendela le solar facility ukuthi ukhona nje ukuthola le solar facility eCarbonet Bank. Ngiyajabula ukuthi uyaqhizela lo ukuthi perhaps akusiyo le home loan per se kwasho umlungu. Indzaba yokuthi ufuna ukuthuthukisa lelo khaya lakho lesevele likhona shothi lapho uthatha home loan ufuna kwenda bathi ngema renovations labafunza naloyo nithi niyambamba ngesandla lo lofuna kwenta ama renovations ngoba ungakufaka as home improvement kufaka isola ekhaya lakho nalapho nithi nimbamba ngesandla lo mloni imsidi ngosi kude lo sala ngaphandle mngoni naloyo nalo tinsita letisite latifunako angavela eCarbonet Bank sitawukhona ukuthi simside kahle sithi singuNedbank itandla tethu tivuleke kuwo onke emaswati angavela emaswati eCarbonet Bank sitobala sitokhona kuwabambisa kule ndzaba yanangezi lo sihambela sonke. Sayideka lendzaba lena nginekwe ukuthi livela kangwane njengemhlaba wonke kunendzaba lenkulu yekubuka ukuthi kufuna nyalo likusasa sisiteka ifuture nyalo yemhlaba kufuna ibe bathi ngesingisi ibe sustainable ikhonse basakusho lokho ngiyabona letiluba labadibeka lapha embili tifaka ekhathi ukuthi kusaguquguquka simo selitulu kuyawufuna vele ukuthi cishe nje vele umhlaba wonke uke nje ukuthi vele uhamba ngesola. Engabe ninguNedbank nilicapha kangakanani ukuthi le long term sustainability lekhona lebukwe livela kangwane nemhlaba wonke jikelele sevele nitimbanza kanyile kulelo goli lelo lakamhlaba ukuthi sibe sustainable not only for households but for the local economy and for the future of the world. Siyabonga mngoli kuliqiniso ukuthi singuNedbank sidinhlelo tethu tonke dinako tibukeke ukuthi kusimama kwemaswati nekusimama nje kwemvelo yonke isiyakhutsata ukuthi emakhambi lesitani nawo ahambelane nalabo green solutions ukuthi emaswati ukhanza ukuthi uma ngabe sowukhicida logezi welilanga lesola ubonakele ngayitolo ukuthi nguyena lo khombisa ukuthi nemvelo ayinyukubedeki ngokuthi ukhicide loyo gezi loyo ingako nathi singuNedbank simkhutsata lo sola ukuthi emaswati akayigenele bhasi yasola atokhona kubambisana nje nemhlaba wonke ukuthi impilo ibe nelekusasa lelichakazile ngisho nela kule bantu bethu. Sasephetha Nkosi nangumbukele uyasibukela nyalo lo myusa shishelweni lo myusa libonjeni lo myuka ulaka hoho lo myusa enkhabave nangemambala uyosovele somthengisele lendzaba lena so uyafuna naye kuba nesola hayi ngoba indzaba nje letawusita yena kuphela so ucishe sowuthathena nakuloko vetala kugcinene ukuthi vele it is indeed the future uqala phi leyo muntu loyo nathi sayifuna le solution lona ukuthi kufuna expect ini asada through this process. Ngiyabonga mngoni indzaba yokuthi usofuna ukuthola lisito eNedbank siyakhutsata onke emaswati ukuthi angavela wo onke emkhandla la kunabo Nedbank khona afike angene ngekhathi siyesikhutsate ukuthi liswati lite netintfo letifana nabo payslip kokuthi sitokhona kubala ukuthi lo kunene singamsita kanjani siyakhutsata ukuthi ungesabi kude Nedbank sinayo indlela yokubuketela ukuthi egcinene tinsita ugcine utitfolile.
Umdabula Dlamini ngu-sales consultant noma ke senior sales leader lapha eNedbank ngaphansi kwe-department yethengiselana ka-retail. Uteka ke indzaba lemadima yesola la sakuvedele ukuthi ilikhambi kanjani kuwe. Ngabe sengigitha ligogweni uma ngingakuphinza nami lokho, kodwa nje engcenye sesephetha sitaba ukuthi sikukhumbude ukuthi njengoba savedile they have their nearest Nedbank branches nanawe ikhwanje lethutane nawe na usenhlangana ikhona lethutane nawe noma ngabe ukuphi vela khona banawo futhi ne-email ongaba emaila kuyo ba contact kuyo helpdesk@nedbank.co.za noma ubathole elucingweni 32781 999 32781 999 uyabakhona ukuthi bakuphendule ngelucingo. Sitaba hlelo emakethe lihlelo litaqhubeka masinyane.